Laingot kibrio kilayap hasen, katba uway pat ulalat hadian ba katrok LP, kabakisyong kalano siya kajakaryat bajeliw ha kalinti surok halat maukap pun ursla ha kamit ni ublay. Nakaliang Superintendent of Police ka East Khasi Hills, Shillong, ulapan pao ba kilayo ya kajingtip ba kaway katrok LP, kabadan ya registration number ML05G9528, balanya da uyomiki karshandi arpos nam kerta kabakit ringkat kat arteli ki masi kalami na kathan penursla banlet shalat lingkot hadian bakalas niu no halang kerdam bat maramat yaka hakani kajaka Henry hadian bakalapoi ha kawai kajaka khongdong ha kho yar hajan kalat mau khap kasurok NH40 ugia jong kanika kali ulathut kabala penlong ya kanika kali bakan ran shadian bat hap syakate kajaka riat bajeliu hadian kanie nakalyang kipulit kilahir mardor syakate kajaka hadian bakilayo jingtip ba uway na kini ki badan hapo kate katrok ya ubalatip kerteng kum uba bansiu khongklian ubaday na kasnong plangshlan ulayo lat ban kiu no shalor surok layat huru ba ya uyomiki kharshandi lalap ba udang Henry ki laingut ki weipat ya ki balatip kerteng kum ukhandai bor lang kurba ubaday na kasnong kse maunai uban pet lang marban yang na nong sken maudang bat uwel box star so lang nakse maunai kilaklat hasen hakabaya day bat kanie kajingja la register case hapo penursla police station bat kajing tokit kalayat syakmat Okay, hold. Jajah. Acha, hold. Up. Hold. Kita lah support saya.